Nejo dongo se megena di beten puncak bukit penulisan sane kehiasin gunung batur neasri kesaputin hantu sayong dingin bikin temani bias dan seken ordine piragi yening nyuang adi sina kena sampi beli seng peduli yening sangganing nyadi yadi astun beli ganti uberentenir Ikedes-kedes girang pada menguci serasa nadanin pemargi dumongi anis sadia tekening janji tresnan beline mula sujati dan sekan ordine piragi yening nyuang adi sina kena sampi belising peduli yening sangganing adi yadi astun beli ganti uberentenir Gadis girang pada menguci serasa nadanin pemargi dumongi anis sadia tekening janji kesan beline mula sujati Gadis girang pada menguci serasa nadanin pemargi dumongi anis sadia tekening janji tresnan beline mula sujati tresnan beline mula sujati